Ну что, готов сесть за руль новенькой тачки? Тогда торопись принять участие в новой акции от Формула 55. Крупные денежные призы и крутой электрокар ждут именно тебя. Шансы на победу уже у тебя в кармане. салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. сар мекунем. Пеп Гвардиола, сармураббии дастаи Манчестер Сити, баъди фаъолияти тӯлонии 9 сола бо дастаи англисӣ ҳаминак дар арафаи тарк кардани маснади сармураббигӣ аст. дар ин бора рӯзномаи Daily Mail навиштааст. ҳарчанд ҳоло қарори ниҳоӣ дар мавриди хулосаи шахсии худи Пеп Гвардиола расонаӣ нашудааст, аммо мувофиқи он иттилоъое ки аз дохили бошгоҳи Сити баромад, бояд мутахассиси испанӣ бо ба анҷом расидани шартномаи кори дастаи мазкурро тарк намояд. раҳбарияти бошгоҳи шаҳри Манчестер намехоҳанд то Гвардиола дастаи онҳоро тарк созад, аммо худи Пеп ба хулосаи ниҳоӣ омадааст. хулас шайхҳо ба Гвардиола вақт доданд то дар бораи андешаи худ ба қавле чуқуртар фикр кунад. Гвардиола дар тӯли фаъолият бо дастаи мазкур 15 ҷоизаи чемпионӣ дар мусобиқаҳои гуногунро овард ва бешубҳа яке аз беҳтарин дастаҳои ҷаҳониро дар арсаи футбол сохт. номзади асосӣ ба сифати ивазкунандаи Гвардиола сармураббии дастаи Жирона Митчел дониста мешавад, ки ҳоло дастаи Жиронаро ба мавқеи сеюми ҷадвали Ла Лига баровард ва дар ин баробар ҳардуи дастаҳо моликияти як нафаранд. гумонам баъди рафтани Гвардиола Юрген Клоп ҳатман ба Ливерпул бармегардад. Манчестер Юнайтед билохира бар муқобили беҳтарин дастаи дунё Манчестер Сити дар финали ҷоми Англия ҳангома кард ва дастаи Пепро бо ҳисоби 2-1 мағлуб намуд. ин дуюмин ҷоизаи Эрик Тен Ҳаг ба сифати сармураббии Манчестер Юнайтед аст, ки дар тӯли фаъолияти 2 сола ба даст овардааст. баъдан дар нишасти матбуотӣ журналистон пурсон шуданд, ки акнун тақдири шумо дар ин даста чӣ мешавад? ӯ гуфтааст, ки ҳоло ба ман касе дар нисбати истеъфо чизе нагуфтааст. дар 2 сол ман 2 ҷоиза гирифтам. агар ба онҳо ҷоиза лозим набошад, пас бояд маро аз кор ҷавоб диҳанд. қаблан гуфта мешуд, ки Эрик Тен Ҳаг ҳам дар сурати бохт ва ҳам дар сурати ғалаба аз вазифа меравад, аммо чунин аз вазифа рафтанҳои то сари на он қадар зирак муддати 2 сол аст, ки идома меёбад. Пеп Гвардиола ҳам шояд аз шикасти охир аз Манчестер Юнайтед ҳайрон буд ва дар нишасти матбуотӣ инро ҳамчун як бозии оддӣ унвон доду гуфт, ки мо ба истироҳат ниёз доштем то пурқувваттар ба мавсими оянда баргардем. хулас агар рафтани Гвардиола аз Сити рост бошад, пас Премер-лигаи Англия ба дасти Эрик Тен Ҳагу, Артетаву, Эмериву дигарҳо афтид. мақсад футболи Англияро бало зад. Тони Крос рӯзи гузашта охирин маротиба бо пираҳани Реал дар бозиҳои Ла Лига ва рақобатҳои хонагӣ ба майдони Сантьяго Бернабеу баромад. мухлисони дастаи шоҳона Тони Кроси дӯстдоштаниро хеле арзанда гусел карданд. дар минбари майдон акси калони Крос овезон шуд ва олмонии таърихсоз бо ашку ҳасрат карьераи футболиашро дар Реал ҷамъбаст кард. бозии охирин муқобили дастаи Реал Бетис буд ва тамоми мухлисони Реал интизор буданд, ки Крос дар бозии охирин гол мезанад, аммо ин чиз барояш муассар нашуд. хулас Тони Крос бозии охирини худро бо дастаи шоҳона баргузор кард ва дигар мо ҷилваҳои ин олмонии нобиғаро дар майдон нахоҳем дид. ӯ бо пираҳани Реал ҷамъу ҷамъ 22 ҷоизаи чемпионӣ ба даст овард. ӯро 10 сол пеш бо нархи 25 миллион евро харидорӣ карданд ва дар Олмон ҳамон вақт мегуфтанд, ки Крос дар арсаи футбол муваффақ намешавад, аммо билохира муайян гардид, ки Тони Крос яке аз муваффақтарин трансферҳои Реал дар таърих мебошад. аз ҳайати тиллоии Реал акнун Тони Крос ҳам рафт. ёд мекунем. расман Ҳарри Кейн барандаи ҷоизаи пойафзоли тиллоӣ ё худ бутсии тиллоӣ гардид. футболбози англис то ҳол ягон ҷоизаи чемпионӣ дар ягон мусобиқаро надорад, вале нишонзани беҳтарини тамоми мусобиқаҳои байни аврупоӣ аст. Кейн ҷамъу ҷамъ дар ҳайати Бавария ин мавсим ба задани 36 гол даст ёфт, ки ин нишондод ба ягон бозингари дигари аврупоӣ даст надодааст. дар Лигаи чемпионҳо футболбози мазкур ба задани 8 гол даст ёфт ва феълан дар садри аввали рӯйхати нишонзанҳои мусобиқа ҷойгир аст ва дар ин баробар унвони беҳтарин нишонзани Бундеслигаро моли худ кард.
بعد او برای به دست آوردن جایزه پایافضل طلایی سرو گیراسی و کیلیان امباپه از PSG مبارزه می‌بردند که دیگر آنها شانس زیاد کردن گل‌های خود را از هری کین از دست دادند. فوتبالباز مذکور سال گذشته به خاطر به دست آوردن جایزه‌های چمپیونی با باواریا گزارش کرد و دسته میونخنی این موسم یکی از بدترین مرحله‌های فعالیت خود را پس سر نمود که باز کین بدون جایزه ماند. با آقای کین مصلحت می‌دهیم که با استقلال گذارد. اینجا چمپیون شوی یگان پرابلم نیست. هر بار خاوی ارناندز کار رو در بارسا بس میکند، نیلونوریا حتما غلبه میکنند. اگر همین کار رو در اول موسم کرد از بارسا چمپیون بود. چون خلاص بازی آخرین بارسلونا در لالیگا همچون بازی آخرین خاوی ارناندز در مسند سرمربیگی دسته کاتالونی بود که با غلبه پس سر شد. لواندوفسکی و فرمین لوپز با رفتن سرمربی یک گلی توفه کردند و نابغه کاتالونی با تبسم دسته مذکور را ترک نمود. در موردی در آخر موسم از مسند سرمربیگی کنار رفتن خاوی با قول میشمیش ها بود. بعدا غالبیت های بارسلونا بعد اعلان استعفا پیهم شد و ژوئان لاپورتا با خلاصه آمد که او را در دسته نگاه دارد. خاوی هم بعدا از عهد خود گشت و گفت که با احتمال زیاد من در این دسته باقی میمونم. اما بالاخره کار تا جای رسید که خاوی از وظیفه با قول سبکدوش کرده شد. اما معرکه گسیل خاوی مثل زمانهای فوتبال بازیش نشد. اون وقت تمام کامپ نو به خاطر او گریه کرده بودند. این نوبت مثل که خنده از لبانشان دور نشد. رفتنهای خاوی از بارسلونا زیر کوسه نیم کوسه دارد. چلسی چند وقت شد از پای کاتالونی شکار میکند و با نوشته رسانه‌های خبری با نزدیکی خاوی سرمربی دسته چلسی میشود. بارسلونا را ته کرد، اکنون چلسی را محو میکند. ژورنالیست مشهور ورزشی پدرو آلمیدا خبر داد که تود باولی پرزیدنت باشگاه چلسی روزهای نزدیک با خاوی ارناندز واخوری دارد و اونجا گپ سر نقشه‌های نوی کاری در لندن میرود. چلسی بعدی در موقع ششم جای شدن در پرمیر لیگ انگلیا ماوریتسیو پوچتینو را از مسند سرمربیگی برکنار کرد و در این کرسی متخصصی نو میجوید و گفته اینسایدران خاوی نیز از این نقشه‌های لندنی ها آگاه است و هنوز چند وقت پیش در این مسئله با نزدیکانش میشمیش میکرد. خلاص اکنون انتظار میشویم که چلسی باز چی کاره در این موسم ترانسفر میکند و خاوی از بیکاری با لندن برای کدوکاری میرود یا نه. این خبرهای آخرین ورزش بود و من فردوس خورسند بودم. خیر.